Nemojte da vas zavara pitomi izgled. Ovaj Mini je puno bolji vozački automobil nego što mislite. Hot hatch. Kad ste zadnji put čuli taj pojam? Zaboravljena kategorija automobila koja je nekad bila izuzetno popularna, a danas su praktički gotovo nestali. Hatch dolazi od izraza hatchback, dakle automobila koji nema klasičnu limuzinsku formu, nego ima odrezan zadnji dio. Velikoserijska karoserija, papreni motor i dobar ovjes, to su bili sastojci koji su definirali tu kategoriju automobila. Mini Cooper S R53 generacije je tipični predstavnik te kategorije. Pogledajte samo prevese na automobilu, odnosno praktički ne možete ih niti vidjeti jer su i naprijed i iza kotači postavljeni u samim kutevima. Kad u to dodate još i agresivno podešenu letvu volana, imate automobil koji skreće gotovo telepatski. Jedva da ste okrenuli volan, a već iskrenuo u smjeru koji želite. Cooper S od vas u vožnji traži da koristite dvije stvari, a to su glava i mišići. Jer zamislite blasfemiju, ovaj automobil vas ne vraća automatski natrag u traku, ne drži samostalno razmak ili ne koči automatski pred preprekom. Sve to morate užas jedan raditi sami. A komande, volan i ručica mjenjača su dosta tvrđi i teži nego što biste očekivali, a isto tako i papučice pružaju fini otpor, točno ih lijepo i precizno možete dozirati. Jasno mi je da to nekoga može smetati i da bi mu ovaj automobil mogao biti malo prenaporan za vožnju, međutim za takve ima puno kineskih SUV-ova, puni su ih saloni, pa vrlo lako možete odabrati nešto tamo što vam bolje odgovara. S druge strane, ovaj automobil na volanu i na ovisu pruža pravo blago informacija za one koji i dalje koriste već pomalo zaboravljenu vještinu, a to je uživanje u vožnji. Kako je uopće počela priča o ponovnom usponu Minija? BMW je od 1994. vlasnik Rovera, MG-a, Land Rovera, Triumfa i Minija. Uz konstantna ulaganja vidi se da se priča ne razvija u smjeru koji su željeli i 2000. godine BMW rasprodaje brendove iz portfelja, ali zadržava Mini i radi za ono vrijeme radikalnu stvar. Želi ga pozicionirati kao premium mali automobil. 2001. prvi automobil silazi s proizvodne trake, a prodaj u Americi počinje 2002. 2003. dolazi remake kultnog filma Dobar posao u Italiji, u kojem 3 Minija imaju vrlo bitnu ulogu i puno su vremena na ekranu. To je dalo još dodatni zamah prodaji. Do kraja proizvodnje prve generacije prodano ih je preko 1 milijun primjeraka. Htio bih još malo razjasniti situaciju sa označavanjem modela ove prve generacije Minija. Dakle, imate R50, R52 i R53. R50 označava modele koji imaju atmosferski benzinski motor ili dizel, R52 je cabrio, a R53 je ono što sad vozimo, 1.6 benzinac na koji je našerafljen mehanički kompresor. Dakle, ne turbina, nego kompresor. Do facelifta 2004. godine je razvijao 163 konjske snage, a s faceliftom od 2004. ima ravnih 170 konjskih snaga i dobio je ručni mjenjač sa 6 brzina. Mjenjač je tipični BMW-ov mjenjač i stvarno je odličan i guž ga je koristiti. A i brzo se snalazite jer ima one tipične stvari kao što je rikverc, znači lijevo pa još malo lijevo pa gore. U kombinaciji s ovim papučicama i sa dobrim volanom stvarno je gušt koristi ovaj mjenjač. Tih 170 konja mu daje poprilično dobre performanse, dakle od 0 do 100 ide za nekih niskih 7 sekundi, 7.07.2 ovisno gdje tražite podatke, što je za ovakav malni automobil i dan danas respektabilna brojka. Osim dobrih performansi, radi mehaničkog kompresora, pri svakom pritisku gasa čujete lagano zavijanje kompresora, specifična stvar za ovakav način prisilne indukcije. A isto tako dok pustite gas, lagano podsketa iz auspuha, tako da auto ima stvarno onaj pravi sportski štih. Ja ne bih stavljao nekakav glasni ispušni sustav gore, jer onda izgubite tu čar da čujete zavijanje kompresora. Naravno, motor ne znači ništa ukoliko ga ne prati dobro posložen ovis, a na sreću kod Minija je situacija takva da je ovis odličan. Dakle, auto je prava igračka i stvarno uživate u njemu dok se vozite na ovakvim cestama. S druge strane, taj ovis ima svoje mane što se tiče gradske vožnje, odnosno što se tiče vožnje po lošem asfaltu, po grabama, po šahtovima i tome slično. Tako da imate tu pomalo
onakvu situaciju da imate gradski automobil koji nije najudobniji za vožnju u gradu, međutim, mislim da entuzijastima to ne predstavlja apsolutno nikakav problem, jer će ih nagraditi dok se idete voziti na malo bolju otvorenu cestu, dok se provozite vikendom, ne možete skinuti osmijeh s lica. Nije samo eksterijer oblikovan u retro stilu, isto vrijedi i za interijer. Kao posveta starom Miniju, na centralnom dijelu kokpita se nalazi ogromni okrugli instrument. U ovom paketu opreme je na njemu navigacija i bord komp. Hrpa prekidača ima retro štih, tako da kompletna unutrašnjost ima puno karaktera. Naravno, ovo je mali auto i nemojte tu očekivati obilje prostora. Ja sam unutra smjestim taman i za mene će se dobro smjestiti neka torba. U ovakvoj facelift verziji koja se radila od 2004. poboljšala se i kvaliteta izrade, pa u autu nema previše cvrčaka. Jako volim voziti ovaj automobil. 170 konjskih snaga na papiru ne zvuči nešto previše spektakularno, naročito ako pogledate automobile koji se u današnje doba predstavljaju kao hot hatchevi, kao što su recimo Mercedesov AMG A45 koji se doduše prestao proizvoditi ove 2026. godine. Taj auto ima 420 konjskih snaga i pogon na sva 4 kotača, pa je tu onda još uvijek i Audi RS3 sa opet 400 konjskih snaga i isto pogonom na sva 4 kotača. To su sve automobili kod kojih jednostavno nakon vožnje si pogledajte onak, Isuse, koliko sam se brzinom vozio, a to po meni nije baš ono što bi hot hatch trebao biti. Znači, po meni je hot hatch više automobil onaj kod kojeg imate utisak da se vozite brže nego što se u stvari vozite. Ovi moderni automobili su i narasli, postali su i teški, puno su sigurniji i jednostavniji za voziti unatoč većoj snagi. Međutim, nemaju po meni taj gušt kakav pruža recimo ovakav Mini. Oni su puno brži, strašno su brzi, ali velim, s druge strane, falim to taj užitak vožnje i na nižim brzinama. Pomenuo sam da je OVS dobar, međutim, neke modele Minija imaju tu i još jedan tajni začin, a to je mehanička špera diferencijala, koja radi strašno veliku razliku kad se malo želje provozite po kratkim zavojima, a isto tako i dok se recimo vozite po kiši ili snijegu. Ovdje nije korištena elektronika, nego je u pitanju prava sirova mehanička blokada prednjeg diferencijala koja vam stvarno pomaže u zavojima da auto ne ode nosom, nego dok stisnete gas, ona vas još bolje pogura u unutarnji dio zavoja i daje vam još tu jednu dodatnu dozu sigurnosti i definitivno još dodatnu dozu užitka u vožnji. Ukoliko imate Mini i želite ga preraditi, po meni ovo je jedna od obaveznih stvari koju bi stvarno trebalo napraviti, jer vam diže užitak u vožnji na još jednu razinu više. Entuzijastična vožnja ovog automobila na ovakvoj zavojitoj cesti je stvarno krasno iskustvo i moram priznati da ćete se i dosta naraditi tu, jer gledajte, imate ručni menjač, nema tu sad nikakvog automatskog menjača, pedalica s lijeve strane koju ćete stisnuti i auto će prešaltati umjesto vas u nižu, ubaciti automatski međugas i tome slično. Ne, ovdje morate sve odraditi sami i velim, zadovoljstvo dok to odradite kak spada, dok se malo uvježbate, je onda definitivno još veće. Kad nakon vožnje izađete s automobila i čujete kako se motor lagano hladi i pucketa, teško da možete skinuti osmijeh s lica. Volio bih da ima više ovakvih automobila. Nažalost, tržište me danas demantira i shodno tome proizvođači su se orijentirali na neke druge kategorije. Srećom i dalje ima dovoljan broj ovakvih rabljenih dragulja i ima i ovakvih prekrasnih cesta na kojima se možete izguštati za vikend. Hvala vam da ste gledali još jednu epizodu Hairpin magazina, vidimo se u novom videu. Pozdrav, bok!